Ela solo kufika la iloko semuna khangena phone ni rishele mingisira mngana lona FM na kusheweta khona ngisela stage shuru ko umsumbuno kuna mutla hlangane na mina namuhla la kanongana ko Africa wabula ka mngana lona FM makomba ndlela ekutisela wana twi kusuka amasingi tamol ile studio 1 ila ingako kanongana ko Africa wabula ko bla masingi tamol bla ngoma bindulo yi ashishimwa kumisaba nkwa ijikelele nana mutla tabaka bula na bona la ka fukubela wara yangwe ne bla idokotela Mike Nkona tabaka bula na bona itwako nshishimo lo umako ka president ubula yini eka bona hindlela yele kasi ngwana makala ile bakubula yona mingisiro mngana lona FM ithi makata kuba bandara African National Congress ku ya mintshamo ya yo nkwayi uhetelele ufikelela maka ya haikho swinerile swa hina na khale ka president wa hina hita gimeta kwala kambe ke switwala ongeti khale ka president abapfumeli kambe ke loko ku ka bapfumeli swi nga va swivula yini sweswo hita va ka bulana va African National Congress ta tsakela ku twa ku ba ri yini ku ximo xitetani hle lava na muhleri la nga ta pfuna ku twisa maka le kantswa kambe ke leswi ndava ku kombela weke so i ku i pfuna ku hlela maka le hi hafu ku bela wara ya 12 matitwelo mavonelo ya weka maka leyiwani ya khale ka president na vumundzuku bya vo etlhelo ra tipolitiki vona byi ka byi ya kwihi loko vandla ra African National Congress ri kote ku van'wana va ku ri kanyambilu ri heta la ri ku haikho swigcinini swa msholozi la ka African National Congress se ta ba kha itwa we ya fu ku bela wara ya 12 ni kombela mdzika la xiphemu lexi xa hina xo dzika ni kombela hi dzika ku fika la ka awara ya 12 hi ndlela yole kasi van'wana lava hi lava ku bula na vona hi lava ku ta twanyana ka ntsongo hi timhaka leti vengi ku na timpfula na mimoya leyi nga ona hala tindhawini ta vajilongo ka mtititi na tindhawu to leti mi ta tsundzuka hi vutihlamuleri bya masipala wa Vhembe a hi ta tsaka ngopfu loko va Vhembe va kuma hi kota ku bula na vona hi twa ku yini bona hi timhaka toleto va pfuna njhani vaaki lava va nga wela hi khombo ra ku hlaseriwa hi ndlela leyi a ni kha ni bula na kokwani fambisa makhelwana wa mina laha kaya va ri swilo leswiwani swa moya lowu swi vanga hikuva valungu va kha va famba va serenga swilo ivi se swi vuya ene xilo lexiya loko xi kwatile loko xi vona mazingi na pende yo basa xi ri i mati se xi famba xi ona se ni ri i yini a va hlavulanga kambe swi ri tani i nongonoko wa Afrika wa vulavula ka mngana lonene FM makomba ndlela nongonoko wa hina hi ta wu sungula la ni rhurhele General Mashava va maphorisa ya Afrika-Dzonga va ri la Mopani ni va rhurhele la hi mhaka ku ku na ku rila loko ku nga ko hi vaaki mayelana na timhaka to hambanahambana leti ti khumbaka vugevenga kambe ni nga se bula na vo a hi sunguleni hi twisisa lava ka Eskom ku vo va ri yini loko xiyimo xi te tani hi tlhelo ra timhaka ta gezi hi ku hina hi tiva ku veri loko i nga yanga KRN2 swi helela hi sonta kambe ku na mintila leyi ya ha ri ku koho lomu ka Eskom xiviko lexi xi kumbe xivangelo ku nga va ku ri yini ke a hi amukeleni lava nga ta hi pfuna ku twisisa mhaka le kantswa kusuka ka va ka Eskom leswaku va kota ku hi tlhantlhela yona hi kota ku twisisa ku kahle va ri xiyimo xi njhani loko ni nga hoxisini na nkulukumba Ndubane Ndubane nhlekani mi amukeleli ka mngana lone ya khensa muhaxi inhlikani eka n'wina na vayingiseri namuntlha hi nga ze mi khomeleta nkarhi wo leha but Brian no lava ku vutisa xivutiso xin'we ntsene mani tiva ku mi te ku upgrade swi hela hi sonta ku na mintirho yo leha namuntlha kahle ku endleka muhaxi i ntiyiso ku ya hi ku kunguhata kumbe ti-plans ta hina a hi plane ku hi ti-24 hi ta va hi gimeta mara hikuva hi languta volume ya ti-customer ta hina lava endzelaka ti-office hi vone swi fanerile muhaxi ku va hi nga va siyi handle hi extender so hi extendile eka vhiki leri mara lexi xi nga endla xin'wanyana hi extender muhaxi i ku va hi vona tinhlayo ta le henhla swinene ta ti-customer ta hina lava taka na ti-problem ta timitara van'wanyani a va xavi van'wanyani timitara ti tshwile van'wanyani va yiveriwe timitara so hi extendile muhaxi hi endlela ku va hi yisa mahlweni va nyika service hi va pfuna eka vhiki leri kambe leswi amiku ane amiku
swilo leswiwani swi le kule na vulawuri bya n'wehe ku ya hi holobye wa timhaka ta gezi vete swi le kule na vulawuri bya n'wehe it's too technical loko ni va tshatwi ya muhaxi loko mo va mi langutile eka maphephehungu kun'wanyana na le ka tithelevhixini a ku kha ku vulavuriwa hi timhaka ta extension loko mo languta ti-customer ta hina lava va nga xava gezi a va nga koti ku va va faka kumbe lava va tsandzeka hi timhaka ta KRN hi endle ntirho wukulukumba swinene ni la ku vula ku hi converte ti-customer ta hina hinkwato so hi extended service hikuva hi languta ti-problem tin'wanyana ta ti-customer leti va taka na tona ene hi vona swi fanerile ku hi va service hi va pfuna ku na van'wani mi va vitana ti-zero bias i yini valava ya ngopfungopfu I think van'wanyana va vona muhaxi lava a va kha va endzela ti-office ta hina ya loko mo languta ti-office ta hina to tala ka nyamuntlha va tele ngopfu ti-customer lava va nga hi endzela lava katsaka ti-zero bias so hi van'wanyana lava hi va nyikaka service muhaxi hi va pfuna ti-zero bias swi vula ku i ti-customer leti at all a va si tshama va xava kumbe va na nkarhi wo leha swinene va nga xavi gezi so hi kha hi le ku va pfuneni etihofisini ta hina muhaxi se mi hetsela mo ku yini ka vanhu lava va nga yingisela mayelana na timhaka leti ta ku khupukela ka KRN2 na timhaka ta mintsengo leyi languteriwa ku hakeriwa loko munhu a nga khupukangi na timhaka ta vukorhokeri lebyi ngo mi nge le ku pfuneni ku ya mahlweni namuntlha mi hetsela mo ku yini duvani no hi hlohlotela ti-customer ta hina ku a va endzeli ti-office ta hina hi extendile eka leri vhiki ku va hi va nyika service va nga chavi kuta hikuva va nga xavi gezi kumbe va bypass timitara a va humeleli hi kota ku va hi va nyika service va pfuna hi ta va pfuna hi tindlela to hambanahambana ku ya hi ti-problem leti va nga na tona muhaxi lava va tsandzekaka ku humelela muhaxi swi ta tikanyana hikuva van'wanyana va vona hi ta hetelela hi endla na ti-audit va timeriwa emakaya va nyikiwa ti-fine so swa antswa ku va ta ya ha extendile hi va nyika service eka vhiki leri inkomo khenseni ndovani hlayisekani hayi mina na n'wina nga ri se hi tirha swin'we hileswaku mahungu ya hina ya tirhe kambe ha khensa swinene loko na n'wina mi kha mi kota ku hi nyika nkarhi wa ku va hi bula na n'wina ku ya mahlweni siku ra n'wina ri lerinene ha khensa na n'wina swi va tani hi khensa nkarhi muhaxi ma hi pfuna swinene inkomo inkomo va lava hi bula na vona mingisero wa Munghana Lonene FM a hi amukeleni a hi bula na vona inkulukumba Ndlovane lava hi kha hi languta timhaka leti ti khumbaka KRN2 yi nga ndlaku hayi ku va mphensa se a hi languteni ku mphensa lowun'wana hi tshama ku kha hi vulavula hi wona lembe na lembe wu ta hela rihi xitokofela ku kombela tilifiti ku bulisiwa ka ti-ATM lava ku amukela General Mashava mukhomishinara wa maphorisa Mopani hi twa ku va ri yini va lulame ku fika kwihi tanihi ndzawulo naswo va tsundzuxa yini ka vaaki kambe ni pfumeleleni ni siku na ni hundza laha sweswo mingisero Munghana Lonene FM i 19 timinete ntsena ku bela awara ya 12 a hi amukeleni General Mashava mi Major General kumbe mi General swona hi swi se hambana kwihi swilo Bodpet mina ni Major General. okay General I wun'we ntsena la a xiphoriseni ku nga National Commissioner General Van Masimula. oh Hi yena ri wana anga general. loko se va byela ku Major General hi loko se mi khamiya kwele lero nga ri khale mi ta hameri tapana General Van Masimula Na amukela. General a nyika ni vulavula na van'wana namuntlha onge ta no vumba ku heta bula la hi vulavula hi timhaka ta ku vaakatiko va Afrika-Dzonga va swi lava ku landzelela nawu ni swi voni hi nkarhi lowu wa swikambelo na sweswa ku twananiwe ku mi nga pfuleli ti-radio ku nga ndliwi yini va le ku landzeleleni nawu kambe onge ti va lava munhu loyi a nga ta va pfuna ku a hi landzeleleni nawu kumbexana hi languteni kwalani tanihi maphorisa mi titwa njhani hi ntirho lowu wa kahle lowu mi vonaka ku mi wu tirhile hi nkarhi lowu wa swikambelo ku tiyisisa ku nawu wa landzeleriwa lowu va ku vekiwile ku ta kota ku pfuna vadyondzi lava Yeah, Bodpet more ni amukela
na vayingiseri va Munghana Lonene FM ni vula leswaku ri ni tata mikhenso ku va vaakatiko va twile exirhambo ku ri hi fanele hi pfumelela vana va hina va kota ku tsala xikambelo hi ndlela ya kahle va nga raseriwi ku ri ku endlela leswaku na loko vo tshika va nga famba kahle va nga vuli ku hawa ni ferisiwile hi huwa leya Grammy ya ka ximanimani se hi n'we ndlela vaakatiko va tekili nthwalo luwa va wu veka emavokweni ya vona makatleni ya vona ivi va kota ku rhula and ku rhula ka kona hikuva hi nga ha tlangi huwa vana va xikolo va tsari kahle botpet so na khensa ka vaakatiko kambe ku na ntungu wun'wana hi tshama hi ri na wona lembe na lembe a ni tivi ku namuntlha ho sivela kumbe se hi hlwerile ke tanihi maphorisa mi vona yini timhaka ta xitokofela i nguva ya koho leyi mi ri yini n'wana botpet mo ri ni ku eka vayingiseri hinkwavo va Munghana Lonene FM loko a vo endla leswi ha ku heta ku vulavula hi swona aka timhaka ta xikambelo na leswi hi lavaka ku va tsundzuxa swona aka timhaka ta xitokofela swilo a swi ta famba kahle botpet ni twa mbilu ya mina yi vava ngopfu loko ku ripotiwa ti-case ani loko ti ripotiwa aka ti-police station hinkwato ta 17 ta la Mopani na ka swifundhwa leswin'wanyana swa Limpopo hi le ka WhatsApp group yin'we u swi vona ku vanhu va tirhile ngopfu kusukela hi vo Sunguti ku ta fika nkarhi lowu loko se va fanele va kuma swa vona leswi va nga swi veka kusukela hi nkarhi wolowo mi kuma va tekeriwa va sala va ri hana nchumu mara loko mi langusa ku matekeriwa kona swi te njhani hi sweswiya hi swi vulaka ku va ringeti ku swi papalata botpet munhu u ya veka mali va twanana ku ri loko hi ku December va ta va phakana van'wana va phakana va ma 20,000 van'wana va ma 10,000 njalo njalo ivi vanhu va hlengeletana amutini wa ka va General Mashava va ka va phakana se loko va heta ku phakana kwalaho botpet na vona loko va famba na chokotso ra vona ka akaya ivi na vusiku va fana va fika va ku hayi botpet hi nyikeni mali leyi mi nga phaka ka va General Mashava mi ku mi hava va ku ana swi tiva ku mi phake 30,000 va swi tiva njhani leswi vulaka leswaku ri a ni to vula ku timhaka ta ku xitokofela leswa swa ku phakana ti-cash swi na nghozi hikuva loko munhu a za a ta ku na swi tiva ku mi phake 30,000 namuntlha swi vula ku ri ku na un'wanyana walawo wa le xikarhi ka vona a nga teka vuxokoxoko byebyo a nyika swigevenga ku a hi ni ya teka mali yi kona se mina a ni ta ku ri vaakatiko va tlangile xitokofela kusukela nkarhi wolowo ku ta fika nkarhi lowu a va endli leswaku ri mali ya vona yi nghena ka tiakhawunti ta vona a ni la ku vutisa sweswo kasi a yi phakaneki hi ku yisa ka hi ku fika mi nxaxameta nxaxamelo wa tiakhawunti ta vanhu lava khumbekaka mi ku a yi fambisi leswi wena bangi botpet swi olove ngopfu sweswo na loko mali yo va yi nghena ka akhawunti ya munhu un'we siku ra ku phakana va swi kota ku ri va ya va fika va endla list va nyika bangi yaleyo ivi yi teka mali leyi nga le ka akhawunti ya munhu un'we yi transfera ka lavan'wanyana se engaku vanhu va ka hina loko yi ta yi ri bangi engaku a hi mali a va tsaki hi swona va tsaka leswo swa ku va yi vona ri xikhwameni laka ku ri karhi lowa khale a heta ku ani lava va khale loko va yi khomile yi tele laha xikhwameni a va kota ku komba vanhu va ku hambi nge ni heti se a swi ti komba ingaku hi loko kwalaho va ku va ta ku na mali hi ndlela yoleyo mara mali ya masiku lawa yi tshama bangi botpet se a ni to kombela ka vaakatiko ku loko va fanele va phaka mali a va endli xiga leswaku ri va kota ku twanana mali ya phakiwa aka bank account hi ndlela yoleyo a hi ta papalata timhangu leti hi hlanganaka na tona everyday swa va botpet vanhu loko va tekeriwa timali leti va nga ti tirhela kusukela masin'wini layimbe ku ta fikela sweswi ayi yin'wana yi nga laveki ku hela ni yi vona na sweswi hi ku se ku na mphensampensa la ya ku kombela tilifiti leyi a ri kombela tilifiti ayi mani swi tiva ku hi fanele ndlisa ku yini ku hi huma njhani ka xiyimo lexi kahle kahle ku xota swo famba ku xota yini mi vona yini tanihi maphorisa botpet mo ri ni vula loko hi ta ka mhaka leyi ni rhandza ku loko ni nge se vulavula hi yona ni kombela ku vanhu va nga ku ri ni agent ya ti-taxi association or ti-public transport lawani no ringeta ku kombisa ku vanhu va ku tala va hlangana na tinghozi ta ku chavisa swinene hikwalaho ka ku kombela tilifiti botpet hi le ku vulavuriseni na vanhu va ti-association ku fana na mabus association na ti-taxi ku ri a va ringeti ku ta na tindlela tin'wana leti ti nga ta pfuna ku vanhu va nga ha vuli ku ri ta leta ku ri va kota ku hi xikarhana xitsinini vanhu va kota ku pfuneka ku na vanhu vo tala ngopfu botpet lava va kombelaka tilifiti
u twa munhu a fika a yima kwala Giyani a ku ri ni ya Polokwane titaxi ta ku ya Polokwane ti ri kona mabazi ya ku ya Polokwane ma ri kona un'wanyani kwala mavhiki manharhu lama nga hundza u kombele lifita ku u ya Joni ayi khomeni kona general munhu wa kombela lifiti a khala ku ya Joni Joni kusuhani Botpet hi ti lifiti xitatimende lexi a nga xi tsala u te ri ni ya Joni okay ivi lava va nga n'wi lifita va ku hi ta ku chicha a Pitori hina hi ya Pitori ivi va vhe va twanana ku swi komba ku loko mi chicha Pitori mi ta chicha le a Bosman ta hatla ni kuma taxi ya ku ya Joni mara ya kusuka la Giant taxi a nga yi lavi lavi na tibazi leti nga kona a nga ti a lavi nga swi lavi Botpet ivi ku nga si za ku hela na nkarhi wa ku leha loko va famba va fika nyana kwala ka dzingi va nghena nhoveni va n'wi tekela swilo swa yena hinkwaswo a sala a ri hava nchumu Botpet and a hi yona ntsena khesi yaleyo vhiki na vhiki hi tshama hi ri na tikhesi ta ku fana na leti se a ni ta ku aka vaakatiko a hi ringeteni ku papalata ku yimisa tilifiti hi khandziyela timovha leti hi nga ti tiveki mara mo ri ni vula Botpet ku ri ko tala hi ku ya hi analysis leyi hi nga yi endla vanhu lava va endlaka swilo leswiwani va famba tindhawu ta ku hlaya va kona lava hi nga va khoma sweswi mara ku na lava va ha tekaka ti-chance mi kuma va famba va ri vambirhi vanharhu ivi munhu a fika a khandziya mi kuma ku vanhu lava vanharhu va tirhisana swin'we swo vava loko Botpet va nyika lifiti ni le ka vasesi wa hina hikuva loko va tekela swo vona va hetelela va pfinya Botpet swa vava ku ri na hina hileswaku hi yo tlanyala loko a hi nga tlanyalangi Botpet a hi ta lava na ti-counseling hi mhaka ya ku mi kuma ku ri munhu un'we wa xisati u kombele lifiti a kuma ku na majaha manharhu loko ma famba na yena ma n'wi tekela mali ma n'wi tekela na mpahla ma hetelela hinkwawo ma n'wi nkaselo so Botpet ya vava mhaka leyiwani that's why mi twani ku ri aka vaakatiko va ka hina a hi ringeteni ku yingisela loko mo languta na pundu laha ku na mabazi lama ma khitenekanaku ma ka ma ya a vo Joni vanhu a va khandziyiwana va tshika ku ya kombela tilifiti vutomi bya hela la ndleleni Botpet a hi kona ntsena vo Polokwane kwihi ku tshambaka ku ripotiwa tikhesi ta vanhu lava va kombelaka tilifiti vanhu va ka hina a hi endleni ku ri hi tirhisa ti-public transport ku ri nqambi yin'wana na ha swi tivi mani a yi hamba yimbelela swin'wana va ku hambi roxa ni vulavula a ni twiwi na kan'we a ni ti nqambi leyi mani va ta ni pfuna vangiselo wa mina na swi tiva ku yin'wana yi nge le ku hlupheni leyi vuyaka timhaka ta vuhlori bya n'we tanihi maphorisa ku na un'wana a nga ni hlevela mhaka ya ku na vanhu van'wana a va ri khotsweni malembe ya mune i henhla ku va nga va ri voho va nge le ku khumbekeni ka ntungu lowu se wu nga sungula nakambe wa ku buriseriwa ka ti-ATM leti ti yisiwaka emakaya ti-ATM ti yisiwa emakaya hi mhaka ku swi olovisela vaaki ku va kota ku fikelela swimalana sweswi va nga na swona kambe ti le ku bulisiweni lomu makaya a hi khale ngopfu hi twelela ka Ngove a hi khale ngopfu hi twelela ka Mphambo a hi khale ngopfu hi twelela ka patu lera ku ya Nandoni sweswo tanihi maphorisa mi ri yini ku xiyimo xi tani ya Botpet i mhangu leyi yi vavisaka swinene mo ri ni kombisa ku ka mina yini va hi ndlela yihi loko mi langutisa se lomu a madorobeni a ku sungula ku va vanhu va vatsongo hi ku tiva ku van'wana loko va ta madorobeni a na va tela ku ta withdrawa mali se hi mhaka ku ri le amakaya ya vona a ku ri na tindhawu leti a va ta kota ku ri va kuma mali ya vona se swi endla ku vanhu valavo Botpet va hlupheka se hi ku i xikombelo xa mina i mhaka yo tika mara leyi n'wina mi nga yi vula ku na van'wana lava va nga huma swo fana na sweswiya swi le ku langutisisiweni Botpet lexi a ni ta tlhela ni kombela xona aka vaakatiko loko vo va ri na vuxokoxoko va nga chavi ku hi khumba na swi tiva ku ri minkarhi yo tala ku na ma hi xavisa a ni wu tataka yeleyo hi wo mune vhiki leri nga hela a ni ri ka Imbizo hala a rilela ni rhangi yona yaleyo ni vula ku a ni sweswo kahle Botpet ko va tolovela hikuva loko van'wana mo va vutisa ku wena u xavisiwile loko u va byeli yini maphorisa enge byeli mara a ni ta ku a va hi tshembi loko va vona ku ri va na mahungu ende mahungu lamawani hikuva i mahungu ya nkoka swinene va nga byeli un'wana na un'wanyana na loko vo mi fonela Botpet va ku hi kombela mina ka foni ya general hi loko ta va byela swin'wanyana va chuchekile ku n'wina mi chuchekile ku mi va nyika nambara ya mina va hi byela hi ta kota ku tirha hikuva swa vava leswaku ri tindhawu leti hinkwato loko mo langutisa
ti-ATM leti a ti pfuna rixaka ra ka hina ka ri hava sweswiwani vanhu va ta tala ngopfu la dorobeni ivi loko va tala dorobeni swilo swi nga tshamiseki botpet so ni kombela leswaku ri vaakatiko va hi pfuna mara mo ri ku na yin'wanyana leyi ni lavaka ku ni hetisela hi yona botpet unless loko mo va na yin'wanyana n'wini hayi na ri hava ni mi nyika 30 second a hi mi twenini ku na liya ya ku vanhu va ku tala loko va ri la madorobeni va fika va khumbiwa munhu va ku vona laha ndzhaku u totiwile murhi mina ni phorisa ni lava ku ta ku pfuna ku hi ta khoma vanhu lawani mali ya wena leyi u nga na yona yi ta hundzuka yi va maphepha ha botpet a swi za swi humelela sweswo lexi xi humelelaka i ku vanhu va rhobiwa hikuva a va yingisi loko hi va byela mo ri ni vula ni nga ti pfinyingi botpet tanihi district commissioner wa mopani ku ri munhu loyi a nga ta tshika a ku ri u totiwile murhi hala makatleni wo byela ku ri ha wu lunghile ni ta famba na wa murhi waloyo a hi murhi i siti yi katsiwanaka na tipolici va rhoba vanhu va ka hina se ku hava phorisa leri ni nga ta ku byela ku u totiwe murhi hala ntaku ta ku pfuna mina ni phorisa vanhu va va lava loko va za va swi vona botpet i vanhu lava va taku va lava ku ta ku va tekela swa vona se a ku na murhi a ku na nchumu murhi ni vula ni nga pfinyingi ku a hi murhi swi sweswo va teka tisiti va katsa na tipolici va tota vanhu va rhoba general khetsini nkarhi wa n'wina leswi ko sungula nguva ya makhisimusi ta ha ta bula swa ha tele leswi hi nga ta bula hi swona khetsini nkarhi wa n'wina ku ya mahlweni na khensa botpet na vayingiseri va Munghana Lonene FM inkomo xa swo miyingiselo Munghana Lonene FM a hi tweneni kumanga emisava ya awara ya n'we ta emisikwini kusuka kwalano hi ta mi byela ku hi famba njhani hi le ka Munghana Lonene FM komba ndlela miyingiselo mehe ya ku amukela eka xiphemu lexi xa nongonoko ku hume hungu ra leswaku vandla ra African National Congress ri teke xiboho xa ku va ri tiyisisa ku hlongoriwa ka khale ka president wa voho hi rawo ku hela ka vhiki loko hi huma ka kona se swi nga leswi loko va teke xiboho xolexo ku na swiviko swa leswaku khale ka president ve ri hayi na yimi na swona sweswo a va yimi na xona xiboho xolexo kambe ke xivutiso ku ta va ku loko va nga yimi na xona xiboho xolexo va ta endla yini ku ya amahlweni ta bula na muhleri loko hi vuya mahungu ya misava ya awara ya n'we lama hi nga tshembisiwa wona hi mani Nkosinathi Chauke se xivutiso lexi ni vutisaka xo wehe sweswi i ku kwalaho hi nga koho ni kombela hi dzikanyana ngo mi landzela ku timhaka ta tipolitiki swi vula yini swi nga va swi vula ku hela ka voho khale ka president ka timhaka ta ANC naswo ku nga va ku ri yini xi endlaka leswaku va va na ku phikelela ku mina ni ta fanele ni va xirho xa ANC hambiloko ANC na yo yi kha yi vula ku hina swi lavi ku yi va xirho xa hina ku nga va ku ri yini swi fikaka ka xiyimo xo lexo ke a hi ku timingisiso ra mina hi le ka 0860 00 2543 0860 00 2543 kumbe u kandziyisa rito ka 065 065 744 3911 065 744 3911 hi ndlela leyi hi ta va hi kha hi kota ku la ku ta twa ku n'wangulo wa wena ku nga va ku ri wo ri wihi loko swi ta ka timhaka leti hi bulaka ha tona se a hi anamiseni miehleketo u nghena ku duma ka xiphemu lexi na mi kombela loko nghena la muhumelerisi wa mi ta va ku hlerile hi kota ku twa ku u tiyimisele kahle ku va u anamisa miehleketo wo sungula muyingiseri hi lowu i nhleka a hi khalanga mpfukeli hi pfukile papa minjhani hayi pfukile a khensa hayi mi nge hi dlamba yeleyo ka JZ khalanga ku fika sweswi JZ i landzelele maendlelo hinkwawo lama ma faneleke ma landzeleriwa hi xirho xa ANC lexi hlongoriwaka ka vandla i yili ka ntshamo wa normali wa fika walowo nga wu tolovela a ve a fika a hlongoriwa ivi a endla appeal ya leyi va nga tlheli va tiyisisa ku wa hlongoriwa so ku fika sweswi i fambe hi xitepe lexi hi xi tivaka lexi a hi xi languterile loko ni languta le ndzhaku ka vanhu lava nga tshama va hlongoriwa ka ANC ku katsa na vo va Malema na vo a va fambe switepe sweswo mi ta tsundzuka ku va tatana Malema a va fike va suspendiwa ivi va ya ka appeal leyi a yi xera hi president Ramaphosa va hlongoriwa se i swilo leswi swi endliwaka ka vanhu lexi xi ni hlamarisaka mina hi lave sweswi mina lexi hlamarisaka mi sweswi hi lavenge ni la ku ya contacta branch ya mina consulta branch ya mhili nkandla yi
a va ha ri xirho sweswi va nga ze va ya ka appeal swi herile ka appeal lexi a va fanele va endla xona vona sweswi a ku fanele ku ri ku consulta ti-legal sweswi va nga ta swi endli part ya swona a ku fanele ku ri consulta legal advisor loko va vona nga ka a va hlongoriwangi kahle va ya a court yo yi nga ta pronounce ku ri ANC hi milawu ya n'wina a mi n'wi hlongoli JZ la na la kumbe JZ ma n'wi hlongola yaleyo ya ha ri open a ni yi voni leyi va yi vulaka ya ku va lava ku ya ka branch ya vona yi le nkandla va ya ka region va ya ka province I don't think a ni va voni va duma na lavakulukumba lava va PEC va nga suka va tshama hansi na JZ sweswi va byela yini a ni swi langutelangi mara tsundzuka Khalanga ku na loko va ha ri ka ANC JZ ntirho wa wona since tatana Ramaphosa va teka over ka ANC va ringeta ku destabilize va ringeta ku nga vi na ntshamiseko ka African National Congress va lava ku loko hileswaku loko vo fika ku va na lava va swi lava na leswaku ku va nga fika va vulavula na vanhu va le KZN hinkwavo ku ANC yi hlongorile miri yini ivi ku vuya leswiya swa 100% Zulu boy 100% ANC and 100% Zulu va swi lava na swona as part ya ku destabilize the African National Congress hayi ku va yi tiva milawu former president va swi tiva kahle na lava nga hlongoriwa ka ANC va swi tiva ku a va hlongoriwa hikuva va tlule milawu and a va swi tiva ku va nge wini na vo va swi tiva i ta tsundzuka Khalanga ku loko va swi vonile ku a va ha ri na i munhu wo lava platform JZ loko va swi vonile ku ka ANC platform a va ha ri na yona va ve va tsutsumela ka Sanko va hi hlamarisa va provincial chair ya Sanko ku ri va kuma platform ya ku attack president Cyril Ramaphosa time and again na muvulavuleri wa Jacob Zuma Foundation iri ANC ya Ramaphosa yi nge n'wi hlongoli JZ ene hi nga endli mistake ku ri JZ va yi tirhele ngopfu ANC sweswo ha swi tiva un'wana na un'wana wa swi tiva va kulele ka yona mara loko va ze va suka va foma MK ma ni hleketa nga ku loko va foma MK ku hi le ka vuwiselo bya vona ANC leyi yi va karharisile va ri nta fela ka African National Congress why i va fanele va fela ka African National Congress leyi va ngete va lata ku va yi luza matimba ene yi luzile matimba hi mhaka ti-percent ta vanhu lava nga votela MK xivutiso i ku wena Khalanga hikokwalaho ka yini xo sungula sweswi ni nga vula is to destabilize the ANC tatana Cyril Ramaphosa na ANC leyi nga kona yi fanele yi languteka yi ri ANC leyo ka yi nga tiveki timhaka ta yona va tshama va ri amilon'weni ka vona publicity yi va yi kha yi va tirhela former president mara lexi nga ta va kona i ku hela ka vona ka tipolitiki ka African National Congress a va sunguli ta MK leswi endlaku ku va nga la kusuka ka ANC a va sure ku project ya vona ya MK yi ta fika kwihi because MK is a project leyi a yi fanele yi ta destabilize na ku vona ku ANC yi suka amatimbeni a va sure ku beyond under ka 5 years yi ta va ya exista se va sungurile ku holova vanhu ka MK ku nga se wanele ka conference se van'wana va toyitoyina le timithinini se a va sure ku yi va yisa kwihi se va rilela ku loko a va tshama hala ka ANC ku legacy ya vona yi le ka ANC se hi sweswo swi endlaku ku va tshama va kha va rila ku mina a ni nge yi helo mara lexikulu va xi tirhaku is to stabilize the African National Congress ku yi nga koti ku ya mahlweni va tshama va kha va yi koka va na lomu tikhoto na hinkwako hi lexi va lavaka ku tirhisa xona ni vitwile mi tirhisero tin'wana ri rikulu ngopfu ku koka kambe swi tana hi sungula ni hundza hi laha hi ta vuya yisa mahlweni daka leswi tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM komba ndlela 17 timinete ntsena a yi xiba awara ya n'we mahungu ya misava nomboro i 086 000 2543 un'wana muyingiseri nga yi tirhisa hi loyi inhleka na va swi mhasi mpfukeli i pfukele hi ngovo mpfukeli mani ni ta va ni nga ndle swona mani ta va ni la xihoxo loko no tsandzeka ku ni khensa ka leswi nongoloko wu nga hi tisela swona wa ntlhanu ha swi amukela swinene a hi mina ntsena ni pfumela ku na vanhu va ku hlaya a swi yi mahlweni muhaswi ni kombela ku nghena ka yona leya kulukumba Jacob Zuma lava our National Disciplinary Committee of Appeal structure swi nga vuya swi tiyisisa ku hlongoliwa ka vona
ina i ntiyiso swi tshamisa sweswo a swi nge cinci ni twa va endle swona ngopfu hi mhaka ku laha hi dila na munhu loyi hi ku ya hi mina ni n'wi vulaka ku is a political schemer. He's not political smart. He is very in ti-schemes leti a ti tirhisaka ka politiki and one way or the other swa va tirhela minkarhi ya ku tala. A ni kha ni languta constitution ya hina leyi yi nga amendiwa ka 55th National Conference 2 years back na Nasrec ya ku humesiwa sweswi ti 16 ta Nhlangula na yona ka position ya mina se ni kha ni nghenelela swinene eka rule number 25 leyi kulukumba Zuma va nga kumeka va discipliniwa va hlongoliwa va aphila va tlhela va hlongoliwa switiyisiwa ku hlongoliwa ka vona a henhla ka yona rule liya management of organizational discipline ni pfumela ku structure leswi swi endle hinkwaswo kumbe swi endle matshalatshala hinkwawo lama a swi fanele swi ma endla a henhla ka xirho lexi a xi ri xa hina ku nga kulukumba Zuma leswi va tala ku swi vula va ku vona va ta fela ka African National Congress a hi ntiyiso ni vule rito rin'wana ni ngo is a political schemer va tlanga hi miehleketo ya vanhu ene va swi kota ku tlanga hi miehleketo ya vanhu va ku tala hi vona na hi leswi nga ku humeleleni hambi ku ri switandini na le switandini swa le kaya ni vone vanhu va kumeka va kha va nyanyuka va tlula va ya henhla ni le hansi hi munhu wo kumeka a kha va phutisa kambe loko mi ku i munhu a kumekaka kha va mphutisa mi fika njhani kwalano hi ku mi vula ku vanhu lavawani miehleketo ya vona yi va yi nga fiki ka ku va kota ku hlela ku vona ku ku munhu loyi i yima na hina loyi a nga hi mphutisi munhu loyi wa hi hleketelela a nga hi mphutisi ni khata muhaxi loyi ni vulavulaka na yena sweswi i tala ku swi vula minkarhi hinkwayo a ku munhu loyi hi vulavulaka yena i kumeka a va murhangeri wa tiko hayi wa province wa tiko hinkwaro ku ringana 9 wa malembe that's why ni ku vanhu wa va phutisa and va ku tala va phutiseka un'wana a nga nghena a swi dispute sweswo swi vulaka mara mina ni swi vona hi ndlela yaleyo muhaxi ni kha ni ya ku heteni opportunity yi ri yin'we ntsena leyi nga salela nkulukumba loyi loko ni kha ni langute constitution ya African National Congress i ku kumeka NEC yi overturna kumbe yi reviewa xiboho lexi nga tekiwa hi National Disciplinary Committee of Appeal lexi xi nga tekiwa xi hetisa swilo mara wa ha ri na xindhawani xo karhi kulukumba loyi laha a nga kumekaka a nyokovela hi kona leswi va ngo ku na ku nghena hi mbhovo wa nayiti ko va ku lexi xi ni tsakisaka majority ya NEC no pfumela ku a va nge swi approve ku a kumeka xiboho lexiya xa NDCA xi kumeka xi overturniwa kumbe xi hundzuluxiwa xi reviewiwa a maheleni ya vhiki muhaxi ka phepha leri vuriwaka Sunday World kulukumba lava va khoto va kha va vula timhaka ta ku I want to take the ANC back to the ancestors and sweswo mina loko ano kota ku va na communication na vona a ni ta va byela kulukumba Zuma ku ti-ancestors leti mi vulavulaka hi tona ti mu fularheleni sweswiwani loko ku ri ke ni va khoma ti-caucus lava va nga kona va fularhele khale hi mhaka ya leswi va nga swi endla ka African National Congress a swi tshama swi endleka muhaxi ku i nyikiwa mental ya kumeka i rhangela organization loko i vona ku ri na problem i endla swo huma ndleleni ku fana leswi vona va nga swi endla hi mhaka ya kulukumba Ramaphosa i ta famba sweswi 3 years down the line i ta kumeka a huma ANC i ta sala swi vula ku na vona va endle leswi nga ndliwa hi vo Mosiuoa Lekota hi 2007 2008 kwale ndzhaku so leswi kulukumba lava nga swi endla i ku tlunya vanhu hi rivilo hi mhaka ku leswi va nga swi endleni a ku hava ku va ha ta kumeka va hava xirho xa African National Congress a va yi va lunghisa phati ya vona hi ta vona ku ya mahlweni hi ta swindlisa ku yini so hi leyi mina ni yi vonisaka swona ya kulukumba Zuma is out of African National Congress hi ta khwita hi ta pfumunda hi ta ya mahlweni na sweswi hi le ku yeni mahlweni 0860 khenseni nkarhi wa n'wena inkombo 0860 na ri teka riqingho ra ri ku ya mahlweni endzhaku ka leswi
hela nga komi sirome 0860002543 nangona ko Africa wa vulavula ko xala wona twi kusuka la studio 1 ile gyane hi ku tisela nangona ko walo ile masingito mall wena uri yinke ile maka khale ka president ku nga khale ka murhangeri wa vandla ra African National Congress loyi tlhelo sweswi ku nga murhangeri wa MKP u hlongoriwa ximfumo ka vandla ra African National Congress ivi aya kombela ku yingiseriwa nakambe ivi va yingisela ivi va tiyisisa ku hi hlongoriwile se ke we uri yi un'wana muyingiseri hi loyi i nhleka Putpeti minjani? hi pfukile minjhani botome A hi pfukile man. a khensa Ma tiva tipolitiki nkarhi wun'wanyana ti nga tshika ti ku tsakisa ti pfa ti ku pandzisa nhloko kambe i tipolitiki ene matimba ma hlupha. Loko u tolovele matimba u lava ku tshama u ri matimbeni right ro ende u ringeta matshalatshala hinkwawo ku tshama u ri le matimbeni. Maendlelo ya former president loko leswi nga swi sungula loko a swi sungule hi foundation ya kahle kumbe nkarhi wun'wanyana a ku ta kumbe hoyihoyi leyi yi nga vangi kona loko a ta va humile loko a huma complete ivi a ti sungula swilo swa yehe a tlhela a nga lavi ku va a sungula a tlha a langutisa endzhaku ku ndzhaku ku na yini ene xilo lexi va xi endlaka va tsandzeka ku vulavula always loko va ri karhi va vulavula va attack-a president Ramaphosa swi ni twisa mbilu ku va too much loko every day loko va vula hambi va Jimmy Manyi u twa va ku ANC ya Ramaphosa they don't even like respect him like President Ramaphosa va ri ANC ya Ramaphosa swi vava ngopfu leswi va swi vulavisaka xiswona. mi vona ongeti hi nga va hi fike njhani laha hi nga va hi fikisiwe hi sweswo swa ku lava ku munhu a tshama a ri matimbeni kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalaho? No i matimba hi ku ya hi ku vona ka mina i matimba lama ma nga hlupha President Jacob Zuma i hluphe hi matimba too much. President Jacob Zuma a ni twisisi ku kahle i bayizise ngopfu i bayizise vo tala swinene loko a ta ya kuma matimba ipulukwana nkarhi lowu va nga khipa mbeku wa vanhu a ku ri mhaka ingaku a hi kombe ingaku i munhu loyi a nga ta hi tirhela xa ku sungula swikolo leswi a nga swi tirhela i counter as a president mara a swi tati xandla hi nkarhi wun'wanyana so ku fana na swi Butpet leswi swi nga ta teka xandla ka mehe ma vona eka accusation swi dya sweka swa accusation ya yena Magupta loko a ku ri hi ku ti-project leti va nga ti endle na Magupta ti ve ti vuyerisa vanhu a hi swi tirhisa kumbe ku fana a va ku kumbe ku dya valungu ntsena vanhu vantima a va kumi nchumu. eFree State va ya va suna that dairy farm leyi Magupta ma nga yi wisa swi tele ngopfu sweswi nga humelela lahaya loko sweswi u langutisa KZN leyi a humaka eka yo ye n'wini swi swa ku tala a swi endliwanga loko nkarhi n'wana a yi bayizisa a teka mali hinkwayo ivi a ya no a ni ku kumbexani mi ta hlamusela leswi mi nge hi nkarhi wa vona va endle swo tala swa kahle swi nga hi vuyerisa hi laha ni lava kona a ni hlayeni ku mina leswi va nga endla swoho a swi tati xandla because of a nge koti ku fika u tsaka hi swoho hinkwaswo ka swoho xin'wana xi nga endleka sa xi ve na corruption xikarhi. Okay. So problem ya vona va lava ku ta khomela ematimbeni ene a swi vuyerisi nchumu a swi nge vuyerisi tiko ku hlaya ka van'wana va ku xilo xiwani project xi ta fika laha xi nga ta fika emakumu ene ku fika ka xo makumu i ku nyamala ka vanhu lava hinkwavo lexi a nga tlhela a endla xihoxo xin'wana a nga xi endla futhi yena i ku a tlhela a ti associate na un'wana na un'wanyana loyi a nga a khwiziwaka hikuva a ri corrupt loko a yo teka lava nga basa a famba na vona a swi ta swi ri ngcono un'wana na un'wana la ka tumbela ko kwaleyi and officially leswi nkarhi wun'wana swi se mehe un'wana kumbe a ni ta ku one day ni nga va vhotela mara u langutisa ku fana loko no vhotela i party leyi ya fambisiwa hi swigevenga which means ya yivele ku tlula na ku yiveriwa se manje va ta va se va ri le matimbeni va ta va nga ha chavi nchumu mara loko a vo tshama na lava hinkwavo ka va nga basa swi ri ngopfu loko wo cheka laha lava nga basi vatsongo hinkwavo lava nga laha mara a yini into yini i ti-accusation va vo ehleketeleriwa swi swo vo lumbetiwa kumbexani a swi kona mi ta twama
ta swi vekisa sweswo ku volumbetiwa hikuva andri swi munhu a nga famba a endlini mara hikuva a ri na vuyimeri lebyinene then a hetelela a huma a nga vonanga nandzu waswona so swa hlupha so i ta famba nyana ku nga ta famba kona mara ku na malembe se ma fambile swi ta n'wi tsandza ende vanhu lava nga laya va ta endla swin'we ku fana na lava a ri na van'wana va ku swa ku va endle corruption hi vito ra yena ku ri ku mbiya ngwani kumbe swin'wana a nga endlanga hi timhaka ta ku loko a chava swa ku no hi ku a tiveka swo ku fani loko a khipa rito ri va ri ri ndlela yeleyo swi va swi ri tani so swa tika swilo leswiwani mara anyway ni vona ku swi ta helela kwini bopet khansini eko khensa mina 0860002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomende ta vuya hi bula na good enough mashiko loko hi vuya mahungweni ya misava hi tlhe hi bula na tatana Mike Nkuna dokotela Nkuna lava hi nga ta bula na vona ndzhaku ka loko va xiximiwe hi president hi twa ku swi vula yini a va vula yini nako va titwa njhani hi ndlela yaleyo ndzi twa nchumu muhumelerisi hi tlhelo ra lava vala mubembe hi mayelana na timhaka ta ku hahluriwa ka tiyindlu le ka Jilongo na yini na yini kambe ke un'wana mingiseri hi loyi endleka Khalangu minjani hi pfukile hi ngo vona papa munhu ku swi hava loko mi languta maendlele ma kulukumba Zuma na loko va hlongoriwile a hi languteni la ka ku hikwalaho ka yini ni xoko hi vulavuli ko tala namuntlha hi leswi na ku dzikani ya laha loko mo va mi ri ndyangwini wo karhi ivi hi Xitsonga xa ka hina loko se va ka ndyangu lowutsongo ve ri hi le machiweni now loko ho tivutisa ku kokwani Zuma a va swi tiva ku va ya machiweni na ku ri no a na ha ri kwala mutini walowo no huma ni ya le xitandini lexintsongo ku ri loko se swilo swi tshamisekile ni ta vuya hi ta sweka kwala ku dyiwa muti wun'we laha mara mi nga rivali ku no ha ri wa kwala mutini mara hi leswi ni swi vonisaka swona mhaka ya ANC yi ta nyaka pfala ngopfu a Polokwane a ku ri na ti-division tikulu loko ku ya announce ti-results kumbexani loko se ri ya ku xeni lava a va tshamile va kha va languta hi tihlo ro enta va kha va hehlevela viri a swi nga tshembisi na leswaku kokwani Zuma va ta humelela kambe swi humese timbanga letikulu a ni ri hala ka nongoma ka ku huma risimu ra Dr. Thomas Chauke mzulu n'wana a tsandzeka ku vula ku pfende a ku hey hi zwile le ngoma va ti pfende se ku na pfende la ya leswaku i yini lexi nga endla ku ANC yi fika la yi fiki kwalaho hi timhaka ta ku na lava a va sapota kokwani Zuma va ku hi swi vonisa leswi loko va ha ri ndeni loko se ni ya ka leyi ya ku sweswi va nga huma swi vula yini ANC yi le ka xiyimo xa ku va nga tshika ku languta timhaka ta vona va ya languta kokwani Zuma hikwalaho ka yini kokwani Zuma va hala ku va vandla leri va nga suka va ya simeka rin'wani vandla mhaka leyi vulavuri ko tala mara mina ni vone nga ku strategy xa vona hi lexi va la ku chela misava ku ANC yi ta za yi kumbexani yi susa Cyril ku va ta kota ku vuya loko mo languta mbulavulo wun'wanyana loko va zi va pimanyeta ku wena Malima dlaya lexa EFF lexi hambi loko va kha va nga tangi straight ka yena ku hi vuya hi ta hala ka MK ku ri ta tiya ri va vandla ro tiya ku loko nkarhi walowo wu fika ANC yi ngokisa murhangeri loyi a nga kona va ta kota ku vona ku va consolidate njhani kumbe va katsa njhani mara swa olova na ni vona ingaku i ku gonya ntshava leyi kulukumba swinene hi ku ANC ntlhontlho na wona yo fanele yi tivutisa ku swi leswi swi hi veka ka xiyimo xa njhani ha ti lakatsela ku ri hava swi vulavula swo tala na ka tipolitiki a na khalanga ku laveka matimba mara onge a yi le ku chayeni kahle loko mi languta se lexi xiyimo xi nga yimisa swo mahlongolele handla ku nghena ka wona kambe swi vula yini na mahlongolele hayi n'wanyana a ni ngheni kwala kwalaho kambe swi vula yini na ku na phendepende la ku na pepende ene ku lulamisa ka yona ANC yo fanele yima hi milenge yi ti lakatsela mara ku suka apani yi sungule ku gopagopa ku hundza mpimo yi nga va yi gopagopi ku sunguleni kambe hi mhaka ku na nkarhi wo tala moyeni i mihandzu ya Polokwane leyi lero un'wana un'wanyana loko se i hlangana na yena wa chava no vutisa ku no i wa ANC yihi ni vula leya sweswi wa chava loko i xewetiwa ku no i ti aligna na mani i nga wu kuma ntirho loko wa ha yima na mani na i heleketa donki yo famatini kumbe endlisa ku yini na sweswo taniya i ntlhontlho lowu nga kona ku va hava nkarhi ni ta dzika siku rin'wanyana loko u pfulekile a khensa sweswo mingisero Munghana Lonene FM ya wara ya n'we henhla ka nhloko a hi kumeni mahungu ya misava hi lawa ya landzela
na mani Nkosinathi Chauke. Nkosinathi Nhlekani. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi. Hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona. Kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi. Ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela. Bootpat na muhumelerisi Mabasa swi twa Bootpat leswi vuriwaka hi Major General. Loko ze u twa maphorisa ma tsundzuxa hi ndlela leyiwani kahle kahle swo komba ku nawu a wu kona la tikweni, hi ku vanhu a fanele va tshunxeka va ti khandziyela ti-lift leti va lavaka toho. Vanhu va tshunxeka va famba na vusiku va ti fambela na vusiku na va tshunxekile hi mhaka ku hi le ka tiko leri ri nga na freedom. Kambe loko twa switsundzuxo leswi swi kombisa swinene swa ku a nawu lowu nga ta chavisa swigevenga a wu kona. Swigevenga swa dya kanharhu hi siku laha handle hi le ku struggle-eni ku kuma tipleti tinharhu hi siku. So lava endlaka milawu a va endli nawu wa ku tikisa wa ku chavisa wu chavisa swigevenga. Danku. Nhlekani na vaxume kokwani Khalanga. No mhaka ya mixolozi loko va vula timhaka ta ku swi herile eka vona ka ANC hi ku ya hi leswi xiboho lexi nga tekiwa hi ANC xi basile hi mhaka ya ku sweswi va fomini yin'wani party, so swi vula swi ti komba tani leswaku a va ha ri kona. Va nge swi koti ku va endla leswinene eka MK va ta endla leswinene eka ANC. Yes, va tirhe kahle nkarhi wa kona wolowo va hluphekile ka ANC, mara vona self va ve va ti humesa. So a ka ha ri na lexi kombisaka leswaku va nga ha pfuna kumbexani va ha ri kona aka ANC. Obviously va humini, so hi swona swoleswo i xiboho xa kahle lexi va nga xi teka loko va byela mahungu yo fana na malamo. Minjhani Bootpat na vaxumi na Bontshindani kwalano. Mina lexi ni xi vonaka hi vumundzuku bya tipolitiki bya Tatana Zuma. Tatana Zuma a va ha ri na xivono lexi va nga na xona ka gondzo ra tipolitiki. Lexi nga kona ko va timhaka ta ku va va twisa valala va vona ku vava, including Louis Floyd Shivambu loyi. He's still going to pay. Va swi tiva kahle ku fika lava nga fika kona i va mani va nga hoxa xandla, and hinkwavo va ta hakela. Na mhaka ya ku va va pfula phati ya tipolitiki va ha lava ku wela ka ANC. Ka ANC a vo lava ku va va yi vuyerisa ANC, ko va ku va kota ku va va ri kusuhi na valala va vona va ta kota ku va destroya kahle. A va ha ri na lexi va xi hanyelaka ka tipolitiki Papa Zuma. Hi Ken Baloyi Makombandlela. Nhlekani Bootpat. Mhaka leyi mi vulavulaka ya lifi kwalani na General Bootpat, ta vuya Bootpat. Namuntlha nampundzu ni khandziye taxi Bootpat a Crosswell Tsitele ya ku ya Phalavura. U fike laha taxi driver Phalavura hi nghena Bootpat before hi fika le Gravelot leyi muyisali wa taxi a ku hi va ka yena meni bambini chekani kwala mihayika. A ku ni bambini ni nge hi fiki Phalavura, chekani kwala mihayika. Ma yi vona Bootpat ku ri taxi. Nhlekani Bootpat na vaxumi. Kokwani Zuma vhele va vurini va ku vona va lava ku fumiwa laha ka ANC ku za ku vuya hosi Yesu. Se ni ngo ka ni nga tivi va ta swi kota ku control hala ka MK va tlhela va ta control na hala ka ANC na. Ingaku va swi lavisa sweswiya hinkwaswo swi endlisiwa sweswo va swi lavisaka swona. Kambe ntsundzuka marito man'wani ya Helen Zille ka vula swo man'wani a ku wa hina va ni vhotele munhu ku fana na luya wo tshika ka standard 1 hi mhaka ya ku a ni tshembi swa pfumeleleka i va na vuxirho hala na hala i ri munhu wun'we. Kumbexana kwana lava va pfunetaka va dale mpofu vo va nga dyondza va tivaka swin'wana. Inkomu.
Afrika wa vulavula xiphemu xa vumbirhi lexi xa nangonako hi ka hinkwayo xa la wona ntirho hi ku tisela wona 2 kusuka studio 1 hi le Masingita Mall hileswaku loko hi tirha laha i mphesa vona va hala van'wana va hala ya xiphemu lexa vumbirhi mingisero mugana ro FM ni vula ku bula na Good Enough Mashego la mhleri wa hina wa politika yini ka xifaniso xa ku vona yini hi ntlangu lowu nga le ku tlangiweni van'wana va ri khale ka president va tlanga chess xivutiso ku ta va ku ri chess ya muxaka wihi hi ndlela yeleyo kasi handle ya sweswo ta tlhe hi bulana tatana Mike Nkuna va Masingita Group of Companies lava hi nga ta va kha hi bula na vona nhlekani lowu hi ka hi va hoyozela eka sagwadi leri va ri kumeke kusuka ka president xana ri vula yini ri huma kwihi hi kha hi bula na tatana Moses Shivambu vona va vulavulela masipala wa Bembe va hi byela ku endleke yini hala ka Jilongo hala loko swi ta ka timhaka ta xidzedze lexi xi tikomba ku ngeti mpfula leyi nga na tolo yi ve yi onha tin'wana ta tiyindlu eka miganga yoyoliya kambe hi siku leri laha hi amukela loyiwani i Good Enough Mashego nhlekani nhlekani protect avanyiseri va Afrika wa vulavula minjhani hi pfukeli n'wina minjhani Good Enough hayi na mina ni pfukeli khenseli swinene Good Enough loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekani loyiwani a hi sunguleni laha va appeals committee ya African National Congress yi hetelele yi teka xiboho xa ku lava va disciplinary committee xiboho lexi va nga xi teka xa ku hlongola khale ka president ongeti va endle swona swi vula yini leswi swi vula leswi swi endleke lembe leri hundzeke i n'hweti ya December nkarhi leyi tatana Jacob Zuma a ta byela tiko hinkwaro ku ri yehe u na vandla ra yena ra politiki Mkhonto Party i ku ri ku ya hi constitution ya ANC a swi pfumeriwi leswaku munhu a ta va na leswi xilungu va ku na dual membership loko u dual membership i pfumeriwa ka vanhu lava khomeke membership ya Communist Party kumbe na COSATU i ri labor organization mara a ku pfumeriwi ku ri u nga khoma ti-membership timbirhi so hi nkarhi leyi a vulavula i December 16 ku ri u sungule vandla ra yena ra Mkhonto Party iko nkarhi leyi a ti hlongoriweke hi woye ka ANC so leswi swi vonaka sweswi a ta aphila ta endla swilo swa ku tala i ku lava ku ri vito ra yena ta va ri kova no ta vulavula yena vanhu va nge mi rivali ene swi endleka sweswi ku ri a nga rivariwi hi mhaka ku ri leswi swi seveke ku ri vana vulavula hi swona hi mhaka ya ku ri u ri ye lunga ra ANC u ri ye u khome MK Party u ri ye u lava ku ya ka ANC ya ku ri i ta tirha leswi a swi fanele hi ANC ya khale ya vo OR Tambo na van'wana na vo Albert Tutu hayi leswi mi nga hetisela hi swo mi ku i ta tirha leswi ANC ya khale yi nga swi endla a ni na ya ri na wona matimba lama ANC ya khale a yi na matimba a kahle matimba a ku hambana na matimba la ku ri ANC ya sweswi na wo hi ku ri loko i tlhelela ndzhaku i tsundzuka leswaku hi nkarhi leyi vanhu va ku fana vanhu va ku fana na Sobukwe va ta suka ka ANC va ta sungula Pan Africanist Congress a hi vonanga ANC leyi ta famba ka vo ta kombela ku ri mani kombela mi tlhelela ndzhaku ka ANC lava ku tirha na n'wina na vona va fana na va Sobukwe hi nkarhi leyi va fambile a ku na la ku ri vulavula leswaku me ni ta sungula PAC mara na sweswi ni ta va ni ri lunga ra ANC so ANC ya khale a yi na leswi xilungu va ku na backbone a swi kota ku ri loko munhu i muhlongola i ta muhlongola and i swi vonile na nkarhi leyi ka ANC ya Thabo Mbeki munhu wa ku fana na Mbulelo Goniwe wa ku ri a ri chief ka ANC hi vonile ku ri u hlongoriwile ka ANC wa muhlongora ku ri u ta tshama malembe mantlhanu a nga endli nchumu swa ANC u ta tlhelela a sungula ka branch so na yo ANC ya Jacob Zuma a yi na wo matimba hi vone hlongoriwa na ku fana na Julius Malema and nkarhi leyi Julius a hlongoriwa na vo Fletch Bambu a va na matimba ngopfu hi mhaka ku ri youth league ya nkarhi loyiya a ku ri youth league ya swi kota ku tirha ku ri ANC ta khoma hi mani ku ri president ANC ta va ri mani mara hi vone ku ri Julius Malema na Floyd va hlongoriwile so swi hambana sweswi ka ANC ya tatana Cyril Ramaphosa ku ri swi kumeka ku ri munhu loyi a hlongoriweke ye tatana Jacob Zuma mara yehe a ri munhu a ku ri khale a ri lunga ra ANC u lava ku ri constitution ya ANC yi tirhisiwa i ndlela yin'wanyana ya ku hambana na ku ri na yehe u tirhise hi nkarhi leyi a hlongola Julius Malema na Fletch Bambu xivutiso ku ta va ku Mashego hi fike njhani la i ncini xi nga endla ku hi fika la kumbe ni khomele ntani siku na ni hundza hi laha hi ta kota ku vuya hi twisisa mhaka ya leyi kantswa ku
kahle kahle hi fike njhani ka kuze ku fika ku va na mikwetlembetano ya mixaka lowu history ya nkwetlembetano lowuwani wu suka kwihi kambe ni khomeleni tani hi sungula hi hundza hi laha ku ehleketa leswaku hi sweswo mingisela Munghana Lonene FM na ngona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM na muhleri lava ni nge le ku buleni na vona good enough my sheikh good enough ni pfuneni ku twisisa mhaka leyi kantswa hi fike njhani ka xiyimo lexi xa ku khale ka president va nga teka xiboho xa ku va suka va sungula vandla rin'wani kambe va tama va lava ku va xirho xa vandla leri va nga suka ka rona mi nga hi pfuna ku twisisa ku kumbexani ku nga ku ri na history kumbe matimu lama ma nga hi fikisa laha ka siku leri ra namuntlha swi sungule hi 2005 i nkarhi loyi tatana Zuma a ta suspendiwa i president Thabo Mbeki i nkarhi loyi ku na ka case ya Shadrack Shake i ku ri nkarhi loyi a suspendiwa ku ve na vanhu va ku tala ka ANC va ku ri a va ku vova lava ku sapota Jacob Zuma ku ri Jacob Zuma framiwe ku ri tatana Mbeki a nga lavi ku ri Jacob Zuma a ta mi succeeda ka vurhangeri va ANC hi swi vonile swi fika le Polokwane a ta humelela ta va president ya ANC hi swi vonile loko a va president ya tiko hi 2009 ku ve na ti-vote of no confidence ta ku tala ngopfu against ye tatana Jacob Zuma mara i vonile ku ri malungu a ANC a le parlamentini a va mu defenda loko va ri ku na swimming pool va ku ku na water pool loko va ku ku na yini so leswaku va mu defende 9 times kumbe 13 times swi n'wi byerile ku ri ku na vanhu lava ku ri va sapota ye a ri Jacob Zuma ku ri vanhu lavo a nga swi kota ku va teka a famba na vo ka vandla ra politiki so loko malunga ANC i 25 hi nkarhi la suspendiwa va mu khome ku ri munhu a ku suspendiwa a nga vi na swivini swa ku ri sweswi ta ku noni lava ku endla vanghana a ta tiva ku ri a nga na vanhu lava sapotaka ye ku na vanhu lava sapotaka ANC mara wu swi dyondze hi 2005 ku ri ku na ti-supporters ta ku na supporters ta ANC ku fana na sweswi lava va ku ri va le ka NK Party hayi ku ri ti-supporters ta EFF kumbe ti-supporters ta ANC i ti-supporters ta Jacob Zuma that's why va ri le ka va ri le ka NK Party sweswi se vumundzuku byi ri yini hi vo khale ka president loko sweswi vo fanele va ya koka rin'wani karati ra ku kota ku yisa mahlweni nyimpi leyi va nge le ku yilweni ya ku tshama ka vandla ra African National Congress va ya nkoka rihi na so mi vona ongeti ka ha ri na ku va nga ha swi lwela kumbe va to mukela va hambana na so ni vona ku ri leswi ta endleka loko munhu a ku fana na tatana Jacob Zuma sa lovile kumbe a lova van'wanyana va nge tlheleli ngopfungopfu va EFF va nge tlheleli ka EFF i vanhu lava ku ri va ta famba ka mavandla man'wanyana ngopfungopfu va ta famba ka ANC ku ri na loko ANC biwile hi nhlawulo mara ku na laha i khomeke ku na timasipala ta ku tata ti khoma ANC so leswi swi NK Party khomiwe hi tatana Jacob Zuma loko a hanya loko a nga lova u ta vona ku ta va na vanhu va ku tala ku ri va ta ka ANC hayi ka EFF van'wana va ta famba kumbe ka UDM van'wana va ta famba ka IFP i ku ri vanhu lava ku ri va le ka NK Party vanhu lava ku ri va lava ku khomiwa i munhu wa ku ri a nga hlawuriwanga ya swi vona ku ri sweswi a nga hlawuri u byela ku John Ndlela se ye national convener i ku ri mani so vanhu va lava ku va ka vandla ra ku fana na lera ku Jacob Zuma swi kota ku va byela ku ri va famba ka left kumbe va famba ka right so loko swi nga endleka ku ri ku endleka swin'wanyana ni vona ku ri vanhu lava ta tlhela ka ANC va nga tlheleli ka EFF se loko hi ka hetisela loko ha ha ri ka vandla ro fana na ro ra MKP leri khale ka president va ri kokakaku hi ku loko a va nga ri ku ri kokakokeni a hi nga ta ze hi vulavula hi rona no vulavula hi rona sweswiwani kambe hi mhaka ku va kwalaya ve le ku ri kokakokeni ve ri vo va hala ku va xirho xa ANC hi yo mhaka ha vulavula na hi roho vandla leri ni le ku languteni sweswiwani ku van'wani va vulavula na hi timhaka ta ongeti ku na ti-succession plan ku na kun'wana va nge deputy president i fanele va ri a ri muntshwa Gwaza Mukhonto Gwaza ku le ku endlekeni yini kahle ka MK tatana Hlophe ya deputy president succession plan ko tatana Hlophe a nge vi president ya MK Party president ya MK Party ku ta va Duduzile Zuma hi ku ri loko o languta ndlela leyi tatana Zuma fambisaka swilo yo hi swi vulavurile khale brapet ku ri leyi i dynasty xilungu i vandla ra ka Zuma i vandla ra munhu na n'wana wa yena so tatana Hlophe i munhu ku ri kurile that's why tata sweswi va vulaka ku ri ku laveka munhu lomuntshwa ku ri loko se va ku Duduzile ku nga vi na munhu ta ku mara ndlela a ku ri tatana Hlophe ta ku nga vulavule khale ku ri lava ku ri ku ta khoma vanhu lavantshwa so sweswi NK Party ni ta phinda ni vulavula 40 loko ku nga na tatana Zuma a ku na NK Party ene ku laveka yehe sweswi ku ta va na nhlawulo
ku ri ta engineer ku ri make Duduzi la ta va deputy ya sweswi hi ku ri loko swi nga endleka ku ri nga vi na nhlawulo va nga hlawulanga vurhangeri ku endleka swilo ka yena a ni voni ku ri vanhu va fana na vo Floyd vo Nhlamulo mani vanhu va ta pfumela ku ri va khomiwa i make Duduzi le Zuma hi mhaka a nga tivi swa ku tala ngopfu hi politiki u le a ri koho sweswi hi mhaka tatana wa yena ku ri u mi hlawurile ku ri a famba ya parlamenteni. na me tiri good enough se swi vula ku ANC loko a ko va n'wi president wa ANC kumbe varhangeri va ANC a ni lava ku hi heta kwalano ku ha tsaka loko se swi fikise leswi khale ka president wa n'wehe a za a hlongoriwa kunene ka phati swa tsakisa swi vula yini ka vandla se ri ta kota ku hefemula kahle kumbe ka ha ri na mintlhontlho yi nga langutanaka na yona ku ya mahlweni vandla ri nga sunguli kahle mara leswi ta endleka ku ri tatana Cyril Ramaphosa u ta swi kota ku anointa ku ri mani la faneleke a ta nghena la ka tshamo ta yena loko se a hetile 2017 munhu wa ku fana na Ronald Lamola loko mi langutile wa vona ku ri wa trainiwa ku ri a ta khoma ANC so leswi swi ta endleka ku ri ku nga endleki timiracle ta ku ri KZN va ta va ti-kingmaker kumbe Gauteng swi ta nyika tatana Cyril ku ri a ta disbanda Gauteng a disbanda KZN loko a faka vurhangeri va ku ri ta tirhisana na yena va ri ku nge kaneti loko va byela ku ri tatana Lamola ku laveka khoma ANC hi ku ri munhu a ku fana na Paul Mashatile nga swi lavula ku ri a nga voni leswaku tatana Cyril va lava ku ri a ta mi succeed so swi ta pfuna va tsaka le ka ANC ku ri sweswi swi famba yi maka le ka MK hi ku ri va swi tiva ku ri MK tatana Jacob Zuma na ku ri loko se ku ta ku hlawula a ku na munhu loyi a ta contest kumbe a ta kaneta loko va ku Lamula a ta khome ku ri sweswi na brand ya yena yi tiviwa ngopfu misava hinkwayo. good enough mashekhu u khenseli swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta siku a ri vele rinene good enough mashekhu mhleri wa tipolitiki lava hi bula na vona n'wina mi ri yini kwalomu nga kona tshemba na n'wehe mina tlhelo rin'wana leri mi nga lava ku vulavula hi rona ta mi nyika nkarhi siku nkarhi wun'wana loko hi vulavula loko se hi ya ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi kusuka kwalano hi bula na tatana Mike Nkuna dokodela Mike Nkuna lava hi nga ta bula na vona van'wana va lava nga xiximiwa hi tiyunivhesiti ta ku fana na University ya Afrika-Dzonga ta ku fana na University ya Tshwane hi ndlela yaleyo mintirho ya vona leyi nge le ku tirheni hi ku hiteka ku antswisa swiyimo ku ya emahlweni kambe ke hi loyiwani a nge Hlengani Calvin Maleza u tirhise X a ku i rixini Butpet kasi ko va na yini ka ANC Zuma a nga lavi ku famba hambi va n'wi hlongorile kasi n'wana nge ri kokwani Zuma ni va fanisa na Samson wa le Bibeleni loko a fa u wise muako ku ri a fana van'wana i tinyiko non-kent wa ti 4 April kasi un'wana nga tirhisa X a nge nhlekani muhaxi tatana Zuma va le ku tlangeni hi hina a va tshiki ANC a ni va na MKP va rilela yini i Meshach Ndlovu wa ka Motrawulume hamujaji hafu ku bela awara ya 13 hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela un'wana kha ni byela ku hala ka Ndindani ku kumeke tidonki ti nga yiviwa veri ti yiviwa hala va xawela or ka xikhumba se veri ti hlayisekile la a ka Ndindani n'we mi nga lahlekeriwa hi tidonki ku na tidonki hala ka Ndindani kasi va van'wani va nga tlhela la a va kha va vulavula hi timhaka ta ku va lahlekeriwe hi homu ya swa tika swa homu hikuva ni homu a hi malahla na dzovo maso swa tika kambe hambiswiritano ya hafu ku bela awara ya 13 a hi tweni mahungu ya misava awara ya mbirhi ya ta emisikwini ta vuya hi bula na tatana Mike Nkuna andzhaku ka sweswo ntiyiso ngopfu mixer ya Munghana Lonene FM i muaki a ri wun'we loyi ni n'wi tivaku loyi a nga kota ku yimayima kusuka ka ku xavisa kusuka ka ku tirha mulungu ku ya fika lesa a nga va mulungu hi lava ku amukela dokodela Mike Nkuna ku ya hi laha swi tsariwa koho laya aka degree lediya dikulu loko va kha va xiximiwa hi president Matamela Cyril Ramaphosa va ku mfumo wa Afrika-Dzonga wu hlonipha no xixima dokodela Mike Nkuna eka ndlela leyi va nga hoxa xandla koho ku antswisa timhaka ta ikhonomi ya tiko leri eka vutomi tanihi sagwadi leriya ra Lifetime Achievement Award leri ri tisiwa hi president hi ndlela yoyoleyo hi yo mhaka na sweswiwani hi ri na vona la layinini la na va bombini man hi vo hi nga na vona la layinini la hi kota ku bula na vona suti liya na hi lava liya dokodela i ndleka ha
ntsake so ni ku va kwala yinini kasi dokodela va si fika ni ta va boha ni ta va boha na boha mina ve ri dokodela Mike Nkuna a va le ku kumekeni a ni swi tivi ku nga kha endleka yini muhumelerisi nkulu wa mina mi ndle njhani muhumelerisi wa mehe i tirheli ku fika kwala nga tirha ku fika kona kambe muhumelerisi nkulu wa mina mi ndle njhani hamba kumangi swi endlise ku yini kambe swi ri tano mingisero Munghana Lonene FM loko nga va kumi kutani a hi tsutsumeleni le ka tatana Moses Shivambu hi bula na vona hi ta twa ku vona va ri yini hi timhaka leti nga humelela hala a Jandriva River lava ku tiva kahle ve ri le Jandriva River hi ndlela yaleyo hi ta kota ku va loko se hi hete ku bula na vona hi ta kota ku va hi tlhela laha hi ya ringeta nakambe ku dokodela Mike Nkuna va le kwihi na swi tiva hi tshame hi beja siku rin'wana loko hi beja la ku hi ta kuma xipano xin'wana xi ta wina a ni nge swi rivali ivi se ni wina a na ha va kumangi na namuntlha ra sweswi a ni le ku va kumeni dokodela Mike Nkuna a ni swi tivi ku endleke yini hikuva a va fanele va ni vurile hi ku a ku khome mina kambe va ni twa ve ri va koho la layinini la ni ri mingisero wa mina hi lava ku bula na dokodela Mike Nkuna hi bula na vona laha eka hi landzelela ku xiximiwa ka voho hi mfumo wa Afrika-Dzonga ka ku va va hoxe xandla eka ikhonomi ya tiko ra hina hi ndlela yaleyo a hi va amukeleni dokodela i nhlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM i nhlekani na vayingiseli hinkwavo lava nga kona mbeli ya mina sa eka yi sungula ku vava ku dokodela ni nga va kumi hi le ringe yini kumbexana hi sunguleni kwalano ha mi khensisa dokodela ni tshemba mi titwa mi tsakile loko ku ri na wun'wana wa ka n'wehe a mi xiximaka ku nga mfumo wa Afrika-Dzonga i ntsako lowu kulukumba ka mina it's an indication ya ku komba leswaku ri loko munhu a kha tirha ku na vanhu lava va ku langutaku va swi vona ku ri swi fanerile ku ri va ku xixima ku ri at least swi ta hlohlotela na genge leyintshwa va tiva ku ri ku tirha a swi dlayi ku tirha swa hanyisa a hi sunguleni kwalano ka ku loko va mi xixima ve ri va mi xixima hi nyiko leyi hi sagwadi leri ra ku va mi endle yini well tanihiloko mi swi tiva ku ri ntirho wa mina i ntirho lowu ni nga sungula wa ku developa lomu ka ti-township na ti-rural area hi ku endla leswa ti-retail development leswi swi nga fika swi va munhu wa ntima wo sungula hikuva leswa development ya retail development a ku ri retail development leyi endliwa hi valungu ntsena so aka vanhu va ntima mina ni ve mabula ndlela ngopfungopfu lomu a malokixini le le ka ti-rural area tanihiloko mi tlhela mi vona na le ka vonkuzana leyi yo fika hi tikumela nhova hi fika hi nghenela hi cinca namuntlha yi na mall na sweswiwani ku nga ri khale hi ta va hi kha hi xavisa switandi ku ri vanhu va ta kota ku tshama kona hi ti endlele doroba ritshi so va ni xixima hikwalaho ka sweswo loko mi ri wa ntima wo sungula swi vula ku swi tike ngopfu a swi fanangi na loko se ku ri na n'wina hi nga ta hi ta vutisa n'wina ku swi ndlisiwa ku yini n'wina mi vutise mani well mina iyo va vision and then ni va munhu loyi a ri na nkhiko wa ku lava ku tiva as you know ku ri hi after 1976 liya ya uprising leyi nga va kona loko vanhu va halwela swa ntshuxeko valungu va vuyi va vone swi fanerile hi ku na vantima a hi nga pfumeleriwi ku ona tiyindlu kumbe ku va na title deed a swo laveka ku ri hina vantima hi renta ntsena so endzhaku ka loko ku vi na leswiya hi leswi swi nga endla leswaku ri ni kota ku subcontractor aka tikhampani letikulukumba vo Grinika na vo Maren Robert laha ni nga fika ni va na navelo lowukulu wa ku ri at least ni endla property development hi laha ni nga sungula kona se ivi kusuka kwalano mi za mi tikuma mi fike eka xiyimo lexiwani xa ku va mi xiximiwa hi ndlela yoyoleyo va ri mi le ku tumbuluxeni na mintirho hinkwaswo leswiwani sweswi mi vulavula hi ku sungula doroba kumbexani ka lava nga swi twisiseku Meteri Sandton yi sungurise leswi Nkuna Crawl yi sungulaka doroba xiswona hi siku rin'wana i ntiyiso
ntiyiso walowo loko Sandton yi sungule hi 20,000 square meter ende loko mi langutisa namuntlha Sandton yi le ka 143,000 square meter so na hina loko mi langutisa Nkuna Cron hi sungule hi 19,500 almost 20,000 ende loko mi langutisa hi kuma misava leyi nga kwala ka vo 119 hectares leyi hi nga designa ku ri yi ta va na mall leyi hi nga designa ku ri yi ta va na satellite university ya Univen ku ta va na hotel and conference ku ta va na industrial area sweswi ku hakula garage ku ta va na xibedhlele xa private hospital ku ta va na tindlu hinkwaswo na xikolo xi ta va xi ri kona kwalaya so leswi hi nga busy hi nga ku splaneni and ha ku hlangana na mupremier wa hina Limpopo loyi a nga vulavula swinene ku ri vanhu vo fana hina va fanele va pfuniwa hi bulk infrastructure so hi swi amukerile hi yimele swona ku hi tirha hi kota ku timurisa tiko ra hina ri ya mahlweni kumbexani sweswi n'wina mi nga n'wamabindzu ni kombela mi ni khomela tani dokotela hi ku ni la ku hundzela evhengeleni loko se ni vuya a ni lava mi ni languta ku xifaniso lexi nga le ku endlekeni Afrika-Dzonga hi timhaka leti ta swiphaza leswi loko huma ha sungula mi sungule njhani kumbexani na swi ta hi pfuna ka nkarhi lowu hi nga ka wona kambe ni khomeleni tani ni sungula ni hundza hi laha timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula ntiyiso mingisero Munghana Lonene FM rito leri hi nge le ku buleni na rona ka nhlekani lowu i dokotela Mike Nkuna lava hi bulaka na vona n'wamabindzu la tivekaka misava hinkwayo kusuka kwala Limpopo la a nga ti endlela vito hi timhaka ta property development kambe loko sweswi ka hi bula na vona ndzhaka loko president wa tiko mfumo wa Afrika-Dzonga wu va xiximini hi sagwadi ra vutomi hinkwabyo ku va kote ku hoxa xandla eka timhaka ta ndlandlamuko wa ikhonomi hi yo mhaka va hetelela va hetelele hi ravuntlhanu va teka xiboho xa ku va xixima hi sagwadi va ri teke lifetime achievement award lera ri tisiwa hi president Matamela Cyril Ramaphosa a hi tlheleleni dokotela ni khensile loko mi ni khomele riqingho rero kun'wana kha ni hlevelela a ku malembe ndzhaku a ku ri na xiphaza laha kaya ka Nkuzana xivutiso i ku xa ha ri kona na sweswi ke nako milawu ya swiphaza yi fambisa ku yini loko mi languta leswi nge le ku endlekeni sweswi a hi xiphaza leriya evhengele milawu leyi yi ri kona a yi vulavula hi ti-corner shop na ti-general dealer loko mi langusa lahaya kaya leyi nga sungula hi vatswari va mina a ku ri general dealer hala Joni a Xawela a ku ri na buchara leswaku ri milawu leyi yi ri kona loko u xavisa nyama a yi ta vitana ku i buchara loko u xavisa masi a yi ta vulavuriwa ku ri hi le dairy loko u xavisa grocery a va ta ku hi le ka general dealer so milawu leyi a yi ri kona ende hina loko hi nghenile hi 1994 hi fiki hi relaxa milawu liya hi pfumelela ku ri ku ta leswi ni nga swi vula sweswi mo ku i swiphaza se swiphaza leswiwa hi swona leswi swi nga fika swi endla leswaku ri vanhu va nga ha landzeleli milawu leya ku apply hina kwalaya ka vhengele ri nga kwalaya ka Nkuzana lembe na lembe ni ya laha ka masipala Collins Chavani hi ya hakela license le a buchareni a Soweto ya ha ri kona ku ya hakeliwa license aka masipala se lava va nga kona a va hakeli nchumu vo fika va ti xavisela na bank account a yi kona na mali a yi ya bank yo tekiwa mali yi humela atikweni ra le handle leswi swi endlaku ku va na risk leyi kulukumba because swi devalua rand ya hina so mina loko ni kha ni vulavula na n'wina lawani my support i ku ri leswi va swi tekaka va government hi swona swa ku ri at least va va nyika nkarhi wa ku ri va register ene na swi tiva ku ri a va nge swi koti ku register because va hava maphepha and then now wu fanele wu teka xiyimo xa wona kambe va nge swi koti ku register ku va maphepha njhani hi ku veri maAfrika-Dzonga va le ku va registara leni va tumbela hi vona hambileswi va nge heyi loko mo ndla tani mi ta xupuriwa nxupu lowu ka mi nga wu tivi
well swi lava ku ri government yi tiyisa voko ra yona hikuva hina hi nkarhi lowu wa xikhale loko ku aplayiwa a wu aplaya u tlhela u hlamusela ku ri at least u na mali muni ya ku sungula xilo lexiya loko munhu a ya overseas u lava ku endla bindzu a overseas va ta ku byela ku loko u ri hava 100,000 a wu nge swi koti ku sungula bindzu so hina lawani hi relax milawu yaleyo munhu un'wana na un'wana wa titela la South Africa a fika a ti endlela ku rhandza ka yena so government hi yona yi fanele yi tekaku over yi endla control ku ri swilo swi famba kahle na swi twa government yi fanele yi teka control dokotela kambe hi lahleke njhani i cinci ka hi lahlekisa a hi nga tivi yini loko hi ze hi lahleka hi fika laha hi nga landzeleli milawu dokotela ko fanele ka kwele aka Nkosazana mi vulavulaka hi kona a hi swi tiva hi mpela ku loko u lava ku xava leswiwani i hala derini loko u lava ku xava leswiwani i hala ka general dealer kumbe ya ka Khetani halaya kumbe ya ka Rimani leyi sweswo ku taniya swi cince yini lexi na fika swi endla ku cinca hi kumi democracy 1994 ivi ya ku sunguliwa timhaka ta titenda kahle hina vanhu naturally ha loloha a hi tsakeli ku tirha hi lava leswo olova se loko vi na tithendara ivi vanhu van'wani va kota ku endla timiliyoni hi ku hatlisa se swiya swa mavhengele leswiya i penipeni hina hi lava ku landzelela leswiya se ivi ya hi ka tishopo letiya hi ri na tona ivi ya vanhu lava le handle va ti teka leswi nga humelela hi yo mhaka loko vanhu va swi vona ku matamatisi ya laviwa ngopfu va tsutsuma va ya tlelela kwalomu ma xavisiwa kona munhu a nga ti na mihleketo ya ku tibyalela ku a ta kota ku va na matamatisi yo tala tindlela hi mhaka ku swa hlwela leswa swo byala loko mi ya Afrika Afrika ikhonomi ya vona ya cash hi ku a ni va ti rimela va endla hinkwaswo hi vona vinyi ende hi leswi a swi endliwa khale kwala South Africa vanhu a va ti rimela va ti endlela swilo a va nga tlheli na ndlala mara sweswiwani tanihiloko ni hlamusele ku ri hina kahle na ku loloha ku kona so mindset yi fanele yi cinca hi lava ku ri hi kota ku ti endlela so naswona swiphaza sweswiwani vanhu va fanele va tlhelela kwele ku ri swi ya lunghisiwa kahle and then na government yi kota ku pfuneka yi pfuneta hi mali hikuva loko mi langutisile vanhu lava taku hi le handle masomalia na vona va lava taku hi le handle ti-government ta vona hi tona ti va nyikaku mali ku va ta sungula business lawa va tlhe va teka tirheni ta va hi ku humesa mara n'wa mi sungurisanga swona munzi dokotela n'wina mi yo ti khwacha kusuka ka vatswari na loko n'we mi kha mi tirha leswi mi tirha swoho hikokwalaho ka yini ku ri na ku rhangisa ngopfu ku hey government a wu hi pfuni government wu hi pfuni ku ve na n'we ni vulavulaka na n'we sweswi a mi pfuniwangi government ku sungula phela ya mina a ni pfuniwangi hi government hina hi yo ti khwaxakhwaxa mina loko no mi byela xitori xa mina na ti-loose draws ni xavisile na magwinya ni xavisile na ma-orange ni xavisile masubo mina ni yo ti khwaxakhwaxa and then ku tlhela ku va na discipline so avuton'wini loko discipline yi nga ri kona a wu nge swi koti ku humelela mhaka yi kulukumba i ku ri munhu a va na vision a tlhela a va na discipline a swi tiva ku u lava yini ende u ta fika njhani ku ya kwele mahlweni dokotela na mi khensisa swinene ha tinyungubyisa hi n'wina hileswaku kun'wana na kun'wana laha ni fambaka kona loko ni ku ni vona miako leyiwani na laha ni nge le ku haxeni ni ri kona namuntlha la ni tsundzuka n'wina ntsena khensa swinene dokotela wa hina yana ni mahlweni mi hanyela mi nga rivali xitandi lexiya xa khona xa mina le aka Ankuna Kroll hi ta hlangana kweli na mali leyi mi nga wina loko hi kha hi bekisa bolo ya ha ri kona loko mi tile hi khisimusi mi ta yi kuma ta khensa swinene dokotela inkomu ni khensile swinene siku a rivele rinene inkomu a khensa i dokotela Mike Nkuna lava hi bula na vona mingisero Munghana Lonene FM va ka va yini ma vona i vanhu lava hi faneleke hi ku tsakela ka mehe na ni tshemba ku na muhumelerisi wa mehe va pfumelelana na mina na mufambisi wa xitichi ni tshemba va pfumelelana na mina i vanhu lava hi faneleke va nyika moya vanhu lava va vulavula va khutaza rixaka mi kota ku swi tiva ku a wu sunguli bindzu hi mhaka ku i nyikiwa mali va ku mfumo lowu wu hi nyiki mali yo kota ku sungula bindzu i sungula hi yaleyintsongo
i kota ku va i ya i kula hi ndlela yaleyo koka hina hi ta kula njhani no la ku hi fuma kwala na kwala ai titenda na kama msiritana yeni ya twa ku mahungu misava a yeni ya twa ku mavhengele va hi khomeleni kusuka kwalano hi tsutsumela le ku nga na tatana Moses Shivambu kusuka ka masipala wa Vhembe hi va hi byela ku va yi hume njhani hala Jilongo la loko ehleketa leswaku mahungu lawa ya hisaka na vuxokoxoko hi vuenti u swi kuma ntsena eka Afrika wa vulavula sweswo mingisero Munghana FM nangona ku Afrika wa vulavula hi ku haxela wona tweak kusuka studio 1 hi le Masingita Mall hayi ku na vanhu va ya hala na hala hi ndlela ra hisanyana la handle la kambe ri hisisa leswi ni khomeli mingisero ri hisisa leswi mpfula a yi kha yi na swinene tolo kun'wana yi ba na tilo ivi yi hetelela yi onha ka tin'wana ta tindhawu hala aka masipala wa Collins Chavani ka xifundzantsongo xa Vhembe hi yo mhaka hi kha hi bula na tatana Xivambu la hi twa kahle ve ri vana swi fambe njhani hala Vhembe va vone yini na koho va pfuna njhani Xivambu i nhlekani Butet na vayingiseri va nongonoko wa Afrika wa vulavula aye Xivambu a hi khenseni mani ku va mi ti nyike nkarhi wa ku va mi bula na hina ni tshemba ku busy mphensa a hi sunguleni laha tanihi masipala mi humese xiviko xa ku komba ku mi vone mi swi twile ku ku na tindhawu leti nga onhaka kumbexana hi nyikeni xifaniso xa leswi nga endleka inkomo Butet mo ni kombisa ku ri hi migqivela ni ndenga ku vi na xidzedze xikulukumba xa matimba lexi a xi fambisana na xihangu na timpfula leswi nga onha swinene eka muganga ya ka Mtititi town la ku vuliwaku a New Orleans Jilongo na le mugangeni wa ka Govu na yin'wana miganga leyi nga kona kwala kusuhani Butet mo ni kombisa ku ri aka Mtititi ngopfungopfu New Orleans hi laha hi kuma ku ri tiyindlu ta ku ringana kumbe ku tlula 36 a ta ha ri na malwangu sweswi malwangu ma hahile hi moya hi laha hi nga kuma ku ri ku vi na vanhu va nhungu lava va nga weliwa hi makhumbi na ku weliwa hi swingolongondwani swin'wana na swin'wana lava a va yisiwa exibedhlele kambe va kumeke va tshunxiwa va kambisa swi kumeka na ku va vavisekile mara a hi ndlela liya Butet so hikokwalaho hi swo leswi tanihi Vhembe district hi ku tirhisana na masipala wa hina wa Collins Chavani hi khomanile ku vona ku ri vanhu lava va nga onhekeriwa ha kota ku va pfuna hi swintsongo leswi nga kona matende ku ri va kota ku lata nhloko na swakudya leswi nga kona ku ri va kota ku khomisa nyoka leswaku ri vutomi byi ta kota ku va byi tlhelela evutshan'wini Butet loko mi nga mi languta xidzedze lexiwani maendlelo ya swo i ro sungula mi hlangana na swona tanihi masipala kumbe i swilo leswi mi nga swi tolovela nako loko mi ri masipala mi va mi lulame ku fika kwihi ku va mi rinde mhangu ya muxaka lowu Butet lembe na lembe loko fika minkarhi ya ku fana na leyi ku va na swidzedze leswi swi onhaku etindhawu hi ku hambanahambana mi kuma ku yin'wani mimoya ya onha ku ya hala vo Thulamela local municipality yi tsemakanya vo Khubvi yi tsemakanya yi kongoma vo Musini halaya so sweswiwani hi wun'wani moya lowu na wona wu nga ta wu kumeka na ku ri wu onha kambe tanihi Vhembe district ku katsa timasipala ta hina sweswi ku nga huma nawu ku ri na ti-local municipalities na tona a va vi na mintsengo kumbe va veka timalinyana ku rinda ngoma ku ri loko tshuka ku vi na swilo swa ku fana leswi hi ku i swilo leswi nga humelela hi swa ntumbuluko hi kota ku va hi pfunana ku vona ku ri vanhu va hina va kota ku va pfuneka hi xihatla ku nga heli nkarhi wo leha hi kuma ku va ha yima va nga swi tivi ku ri va ta pfuneka kwihi Butet se loko eka hetsela mi nga hetsela mi ku yini ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta ku hi lexi xiyimo van'wana va nga swi tivi na ku va fanele va sungula kwihi va ya kwihi loko va tshika va hlangana na xiyimo xa muxaka lowu mi tsundzuxa ku va endla yini loko va tshika va hlangana na xiyimo xa muxaka lowu wa ku hahlukeriwa hi tiyindlu kumbe ku va na khombo ra ku hlaseriwa hi xidzedze ka tindhawu ta vona kwala a xifundzhenitsongo xa Vhembe Butet mo ni kombisa ku ri timhaka letiwani tanihi ku i timhaka ta ntumbuluko ti hi khumba hinkwenu lero hinkwenu tanihi tiko hi fane hi khomana hi pfunana ni nga vula va vuhosi vurhangeri ku hambanahambana va tikereke
vamabindzu hi katsa na vona vo dokodela Nkuna Boetpet hi ku leswi nkarhi wun'wani swi hluphaku ku swi humelerisa xi leswi vana van'wani va xikolo a va nge se heta ku tsala i swikambelo swa vona ku va leswaku va ta kota ku pasela aka tintangha leti landzelaka. So i vanhu lava mi kuma ku ri va lava ku pfuniwa na hina vo makhelwani hi nga kusuhani loko hi vona ku ri la ka makhelwani ku na swin'wani swi nga onhaka kumbe swi nga emangi kahle a hi tshunelelaneni hi pfunana ku endla leswaku ri hi kota ku va hi tiyisana ku ri vutomi byi kota ku ya mahlweni Boetpet. Swa vava leswi swi nga humelerisa xiswona loko mo tshuka mi hundza hi ku halaya aka mtikiti ngopfungopfu hala ka ti-RDP loko ha swikele ngopfu leraro ri ko sala ku ri marhumbi Boetpet swi lava ku vanhu va seketelana hi tiyisana ku endla leswaku ri at least ngopfungopfu ni twela ngopfu na vana lava mi kuma ku ri namuntlha va pfukile ku ya ku tseleni ka swikambelo mi kuma ku weekend hinkwayo a va nga vangi na minkarhi ku na ro gezi ku hava ri fambile na yini so ku endla ku ri at least a hi khomene mixikatla hi pfunana hi seketelana Boetpet. Ka hayi kule ku tikela kambe la ti-RDP ka aka mtititi a ni hlamali ni swi voni ko tala ngopfu ku khigeteriwe hi va lo veketela madincila henhla ka malwangu loko leraku loko xiyimo xi hetele xi va taniya a swi ni hlamarisi kambe i mhaka leyi kumbexani hi nga ta lava ku twa ku vo vaaki va ri yini kambe hi khensile swinene xivambo loko mi ti nyike nkarhi wa ku va mi bula na hina mi nyika xifaniso xa leswi mi nge le ku tirhaneni na swona tanihi masipala na ku va mi kha mi yimayima ku vona ku vanhu va pfuneka a khensa swinene. Khensile Boetpet na vayingiseri va Munghana Lonene ka nongonoko wa Afrika wa vulavula. I tatana Moses Xivambo va lava va vulavulela masipala wa xifundzantsongo xa Vhembe va kha va hi nyika xifaniso xa hi laha swilo swi nga famba ha koho kumbe swi nga fambangeku kahle ha koho loko swi ta ka timhaka ta timpfula leti ti kombaku ti ri ku tikeni swinene hi tlhelo ra ku va ti onha miako nhundzu na vutshamo bya vanhu leswi hetelaka swi endla leswaku xiyimo loko xi kutani xi tika hi ndlela yeleyo na sweswi hi vulavulaka mingisero me xi tikini xiyimo hi yo mhaka va ka masipala va kha va yimayima va kutani katika katika hi yo mhaka ni mi nyikaku ntirho kaya wa ku mi ya languta marito lamawani climate change na global warming. Climate change na global warming swi vuriwa hava swimbirhi leswi ni nga tsakaka ku mi ya swi langutisa mi gugula mi vona ku swi vula yini ntlhontlho leyi nge le ku hlanganeni na yona van'wani veri va nge vakokwani Jim na vakokwani mani va lava nga kula khale xitsanana loko hlengeletiwa matlukanyana manharhu micisi hlengeleta mavivinyana manharhu micisi se swi hetelela swi endlaku xibakabaka xi va hi ndlela hele mayivomaka kona nongonoko lowu a humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebo la hi hlangani nakambe ka nongonoko lowu fanaka loko ni ku tisela wona kusuka studio 2A a Pulukwane Munduku handle ka sweswo dzumba na mina enongonoko lowu landzelaka na tatana Ike Ngoveni hi vuhumelerisi bya Mchangani kambe sweswo hinkwaswo loko se hi ta va hi kume mahungu ya misava ya awara ya mbirhi mina ni ri ka n'we na valava nga kwala tlhelo ka n'we ha mi khensa swinene ni famba na Sunduza wa ka Minga tata eka Malamulele eka Minga ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela.